Ewiase hwe ade baako eye wiase eye mabe eduma pa edin wiase eye mabe na ya na nipa bebre ni obi wo ho ka say mabe simple but enye eduma bia na hu ni say eduma da fo mo uni na say na dey me ka say mabe edin obi wo jase indomie generation dey so mo dey okọ social media sisi a obenyo oba masa ohun ni picture kra no anse offline no beba na yen time no masa just outro letter outro ni say ya na de ama oba no so akokan na okan a wadwene ho no so atro no wa reply obi ona so oni makenkan a just odi koma ni nua na ni nua na kan ama no na bisa ho say ni nua no nso ni made na emu a yentimi ntro letter ye de efu mu ada say ubetu banchi now they are common and I say body palm we gina o ma me ni da so so de koye harvest no they come out here na last bi pan yi akrantie pan me de come oba again na mpem ela me hu say no e ma pe de adwuma edin ba ko wi ase ye ma pe go yi we nyina echi na again na mfili wa we mfili let the tray mu ana Kofi Ejiri so pe no wase. Kofi Ejiri ohun Boatman no so pe Boatman. Na eja. Boatman so onko chrolet. Na Kofi Ejiri ko e. Wa to ne boase. Wo hwe wesa Kofi Ejiri to ne boase. Atro o. O the let e ble Boatman. Boatman so je o kenkan wie ye na. Osu Kofi. Wan pass you. Wan pass ti kokoko trouble from bla. Kofi so akuma ha no. Wow, no ajiga. And watch us a letter back on so for how many years. That fine. Come I can hear me am so chobra. We are member form no affair. I be by interview. I address it to her. Madam Adwa Boatin from Kofi Ejiri. Application for employment as a boyfriend. The employment and you know any boyfriend. Want your marriage for boyfriend. Na yesasem fi boyfriend. How mama negative? Wunya nyese zero. Mama negative. Kan sam na wo na jade a wo kire no. Dear Rabo Atima. What's it? Me see me pese we ye me girlfriend. Na girlfriend twa ni twie. What the girlfriend afraid tree. Na wo dwene ho sen. Ma hwe ho se. This question na wo dwene ho sen. Na me nkan wi na kan nyina bomu nsemfu aba kwa yiwa na bia me kan bia me nyɛ na se na me nkan wi da. Koso ekoso. Ana rep say me teacher ni ana. Sa na ye exams. Ma hwe ho se wi ase mu. Se me fi then me feel life mu a ebe ha papa pa na ha da ha de ha. Yes, ebe ha keke ebe ha wo na ebe ha wo. Me na ebe ha me na jona ko. Se me na ebe ha me de na ha me je so mje ko. We do know papa. Hwe ha me se ebe ha me de ko. Enti senia then watch on basa then Kofi now so handwriting your class we now so also a teacher they watch trouble na me come what you won't mean time na dem di kan na cho okay ona kan ma say na then now they are far me teacher ni ade okay cafe then na tautology ben watch on hwe ha no say ta me wo me no wo honda no kwan na opo obi nso nkwan o ye nso watch on kwan ho asem abam me do pa edwe kenten ma ba ko hwe mom Kofi pa de we na de bepa me no wa hwe me ne wo ba we me wo ba nti den afi na wo pem no ne me wo ba sa wo ka me so ne me wo ba enye sa wo kra woni ma pe den wa twura atu abom se ko gina ko na ko tati anchen ko so nyansa na kwa pa ko ho no nche o se de pem me no wo ba woni mo wo ba na ye den na me da me ni so an mo ba me so an mo ba some application man no jan kwasi asam na wo ka no me je dan kwasi na me toto wo wa fail wa you disqualify we mama wo ka sa wo ye hwan me yire ne ho ofa chen wo me yire ho ofa chen wo na je sem person me consider wo consider me ajo ai person me consider what na me wonya ho kra ma say me time me beja ho no be ka sa be ka tell me say me what disqualify me na wo ye hwan sa me ba o nan tell the back say you are disqualified wo na nyame abema be na be ware oh me dey use mo dey twam say nyame abema be pa na pe wo be be ma pe pa na be pe wo twum hwe na
Uko Bema Ben Abesope. U free me fi Oko Bema Ben Abesope. Oba no tare machino nti na mama. Fama dia bra me. Fama de usuba tantan no 100. Ubesa ba 100. Me yesu moja twam. Won me fia bai fo na wan hye twa wale me antwe mpran. Ena na de mu hia me de jatu mu tam. Yesu moja nkwa ni. Mu kwa wale sa mu nkobɔ bra papa mu ya na mu de ahya bai fo. Mu nkobɔ bra papa. Mu na mu de akwasha bai fo. Sisa usuba me ma nwa wa wunya kulu da. Am so ma nwa na ga mentina ho. Me bia pra me bra. Awale me ko heaven. Me mpa Makasa so makasa si ba ho yes yes ba fani kwa makasa si so na mun ko heaven e da wale ko ya mun ko men kasa si so o bua ba disqualify o we dey ahye wuti ewu o wuti ewu o wuti na ewu ba disqualify o akwe ba ye na dio ahye papa mam na kranu mu asem nyina se de be ma be ne pem ahye na kasa ni ti ewu teacher ni mu akọ toilet fun ya bre ma mu sa ne kura se Nicodemus kura na di ne se wuti ewu mu teacher fo ko toilet fun we dia bre e se me cheap wo ho ma chere nya so be san ba minim so be back ba san ye no so he foforo wanya se da ho free ba jikodi wasie bo asho masa Emma pe wo enye gidi wati ase Emma pe etite wo che koto obia wo method a wo de che ne koto obi owa okwa ohwefo ni no de nta budu na wo de force wo wuro mu no okawa don't talk no ID na wa twon saboko obi so okwa anu akotutu bon no omo na ye sikafo no na akose en afo ka bibia kire oba no nti ase ma pe dia dada method e collect no wo de blend na dia de abo anu wo de tutokro nu ade ni se ya abu anu we pie na di ni mu hani obenwa na hani ye na nu bi azemi atomi wi ate mabla pen yo ye mablo obi o mi ko yuhwe obi na me ko tu sister bi o ho a oba gina won ti mu so oba ni ge ni hu mi a osie bla baba he de ye me lai ba sho bra me bi sa asem gato Onkomo I don't know fire service ni ana. And also we prison officer. Madam, what's a media? I am say I am an adjuman as him. Mentias here, I didn't know this answer. Sure. There be me no. Then how? Pesa usi me painting na maybe sa wasasem. Pesa me so paint, o pesa on hu me post am. Yeah. We are see na madam fuburo ni bi kan o say nipa is na me nhia. Wo na ma na wa hia. Any problem. Me a menya fire service. Me nso a menya prison officer. Me a business officer. Me so dia ka prison officer na me pen no ba. You a businessman there, me okay. We okay. Nti menya den. Person see me pay. Menya o lie. Yeah. Egana media mampai. Nampacho e flow say. Emefa. Jese memefa. Asiye no emefa. Now you dey aduma. Wait. Okay, you will tell her any wo ya dey. Wo dey any dey. Oh, there be way me pam atade man ko fo a me diska me nya. Won ye ta wo to me. Okay. What I know anwa mo. Oh. Say your favorite me nua ma ododo. Eya share ta share na say edodo. Yo pebia. Inti wako beach da. Beach. My favorite where I'm okay. Also pe beach one. David me beach there. Obi dia bo me bia. Jesus. Me fear be for mu ni magrodi. Ade bia o mu fa ni serious. Inti you see me penna the own penna. Wait me aka chere. Oh, e pese na na me guso. Stop e kra me nko bi. Anu na me guso ameye. Sa me ke ka ma na be si bia internet. Ma pe di o.
Inti. O ma me de say. Oh, blah. Mrs. Me pa question will be semi na. Say maselo no, I say me hu ni de. Say dey obe hu no. Inti ahanom no say no. Mu use prepaid ya na. Blah. No, peka crave ya me see pemen na wu bisa. Oh, am wa koma ma no na me gusu no. Na la ye de say simple no na me keke. Nya we mpo. Aha na ya mukọ public toilet na say mu use take away. When na ko pe no ho ana, me see ye me line na ko. Na wu bisa question ye me nka den. Ye say me nim lie. Na de na wa wo nim ye no wo nya me na nya simple. We are now Casana public toilet near the end. Me tidy bunch of fufu, na mbam na me yembo mukurura, and him pana mefa. I send me who dent. Oh, dear, and me pell. What say? Miss me pell. Simple say, and I'm she uncle for and I make him. Oh, and I met I. And yeah, I just have a place. I'm a young prince, may dream once. Ready, Mama Kaya, brand new school. Your compound overseer. When you know Nimadio, only Madia rough. But who gave you an engine on that way? Far, we know, say, or petrol like ha. Oh no, say, and kindly and true. Forgetting in and you so what? No, they come again. PO Box 12, Asanka number 2. Eastern region, Ghana, West Africa. Dear Dubia Mary, it's me, Ado Michael, the compound overseer. Queen Mary, anytime I see you, my medulla oblongata triple jams and synchronize my cardiovascular and respiratory system in total. Hey! Hey, bro, funny! There is a beautiful light that emanates from you that always lights my path. Mary, your outside and inside beauty is like Cleopatra and Eve. In you, I see my ring that God removed to create you. Mary, I just want to say I love you. Oh, Mary. Yes, mommy. This boy is very funny. You're sincerely Ado Michael. Hey, so somebody is in love with me. Let me go over again. Hey, and with cardiovascular blah blah blah. Hey, people can be funny. Let me go over. It's me, Ado Michael, the compound overseer. Queen Mary, anytime I see you, my medulla oblongata triple jams and synchronize my cardiovascular and respiratory system into two. Hey, this boy get vibe. You say boy where am I vibes? There is a beautiful light that emanates from you that always lit my path. Anyway, Mary, outside and inside beauties. Wow, like Cleopatra and Eve. In you, I see my ring that God removed to create you. Mary, I just want to say I love you. Oh, Mary, yes, man. You're sincerely, Ado Michael. Boys can be very, very funny. But anyways, news has any tika kakra because Rofi Cratcher say he get the vibes. Well, I'll know what to do. I wish to meet this guy in person and see if he can express those big English that he used here. Hey, boys, Momo party. Hey, Sally, let me get inside.